hayi Now yo ufunda kumkhosi wePhasakha, umkhosi wePhasika. Yeah. Uthola ukuthi Hey. mokukhulunywa ngewundlu njengamanje, mokukhulunywa ngewundlu Yeah. leli ebeliyimvu njengoba kuthiwa niyakuthatha imvu noma iduna eimbuzini, futhi eimbuzini. Now ngamanye amazwi labo kuyitypology kaChrist. Ngamanye amazwi lela wundlu ebedliwa ngaleso sikhathi lishiswa bekade kuyimfuziselo noma benza into ezokwenziwa uChrist. Now ke uthola ukuthi ke lela wundlu ke mahlatshwa yonke into ebenziwa bekune instruction, bebene instruction. Ngamanye amazwi kwaseqhamuka uJohane, umuzi uJohane masememeza ethi uJohane nalu elisusa izono zethu, ngoba uya understanda kahle uJohane ukuthi lela wundlu beliyisusa izono zakwaIsrayeli zemindeni, belihlukanisiwe leliya, belihlukanisa besusa izono zemindeni zabaJuda, kodwa belingakwazi ukuthi limsusele ongenayo imali, ngamanye ongakwazi ongekho rich, ongakwazi uyothenga lela beselenza inyathelo, belingakwazi ukumsusela izono zakhe. Kanti lezono beyikhetha yini? Beyikhetha aba-rich, kanti masokufikelela iGreece seliyafika kumkhosi wePhasakha lizointroduce uJohane ukuthi nali elisusa izono zethu, hayi lelisusa izono zemindeni, but nali elisusa izono zethu esizolibezela kumbokodo ukuba makudliwe lona, masidlele lundlu silalela i-instruction yakhe ngoba siyahambi.